ngo mwaje gukora iki Mwambwa mwe ngo twaje kurondera ikori twebwe mbwa ngo mwaraririye Mwambwa mwe ngo twaraririye twebwe mbwa. Ni kenshi yumvikana mu matwi avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gikomeye, gusa nanone ajya akunda gukoresha imbwirwaruhame arimo aravuga atebya cyangwa se abenshi bakabyita yuko arimo arasetsa. Uyu ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ukunzwe guhimbaga Neva. Perezida Evariste Ndayishimiye uzwi ku izina rya Neva n'umunyapolitiki akaba n'umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi kuva ku wa 18 Kamena umwaka w'ibihumbi 2020. Munyemerere dukongeze itoroshi mu mwijima ubundi turebere hamwe amwe mu mateka n'urugendo rwa Perezida Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Mbahaye ikaze mwese, Dive Korante niko nitwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yavutse ku wa 17 Kamena mu mwaka w'1968. Avukira mu gace ka Musama muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega mu Burundi. Yavukiye mu muryango w'abagatolika basenga cyane, ibi bikaba binagaragara mu buzima bwe bwa buri munsi, aho akunze kugaragara nk'umuntu wubaha Imana. Amashuri makuru ndetse na kaminuza byose bitangira mu mwaka w'1991. Yinjiye muri kaminuza y'u Burundi Université de Burundi i Bujumbura, aho yigaga mu ishami ry'amategeko. Mu mwaka w'1993 ubwo yari mu mwaka wa kabiri, amasomo yatangiye gukomwa mu nkokora n'ibihe u Burundi bwari burimo. Muri Kamena 1995 habaye imvururu n'ubwicanyi bukomeye bwibasira bamwe mu banyeshuri bigaga muri kaminuza y'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yararokotse maze aratoroka. Nyuma yo kurokoka yahise ahungira mu ishyamba, yinjira mu mutwe w'inyeshyamba wa CNDD ngo arwanire uburenganzira, ari nabwo yatangiye urugendo rwa gisirikare rwamugejeje ku rwego rwa generali. Gusa ahangaha reka turebe urugendo rwa General Evariste Ndayishimiye mu muryango wa CNDD, Conseil National pour la Défense de la Démocratie. Mu rurimi rw'icyongereza bisobanura National Council for the Defense of Democracy. Ubwo yari umwe mu basirikare bo muri CNDD, Perezida Evariste Ndayishimiye yaje guhabwa akazina ka Neva. Yavuzwe kuba yari umuyobozi witwararikaga ku buzima bw'abasirikare be kandi utarakundaga ubwicanyi budafite ishingiro. Perezida Evariste Ndayishimiye yabaye umwe mu barwanashyaka bakomeye b'uyu mutwe mu biganiro by'amahoro Arusha. Muri 2003 yabaye umuhuzabikorwa n'umunyapolitike mukuru mu masezerano yo guhagarika intambara hagati ya CNDD na leta y'icyo gihe. Hanyuma rero hagati y'umwaka w'2005 na 2016 ubwo iki gihe iri shyaka rya CNDD rimaze kuba ishyaka no gufata ubutegetsi muri 2005, Ndayishimiye yashinzwe imyanya ikomeye irimo umuyobozi wungirije w'ibiro bikuru by'ingabo Deputy Chief of Staff, umujyanama mu bya gisirikare mu biro bya Perezida Pierre Nkurunziza, ndetse kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yabaye Minisitiri w'umutekano n'ubutegetsi bw'igihugu hagati y'umwaka w'2006 ndetse n'umwaka w'2007. Hanyuma rero mu mwaka w'2016 Perezida Evariste Ndayishimiye yaje kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CNDD, aho yatowe maze asimbura witwaga Pascal Nyabenda. Muri Mutarama 2020 ishyaka riri ku butegetsi CNDD ryamutoranyije nk'umukandida waryo
mu matora ya perezida ashyigikiwe cyane na Pierre Nkurunziza wari ucyuye igihe. Amatora yarabaye maze kuwa 20 Gicurasi 2020 Evariste Ndayishimiye yatsinze n'amajwi 38.72% akurikirwa na Agatoni Rwasa wari uhagarariye ishyaka rya CNL wagize amajwi 28.4%. Muri icyo gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yategerezaga kurahira muri Kanama. Perezida Nkurunziza yaje kwitaba Imana bitunguranye kuwa 8 Kamena 2020. Ibi byateye icyuho mu buyobozi bw'igihugu. Kuwa 12 Kamena urukiko rurinda itegeko nshinga rwanzuye ko perezida watowe agomba kurahira vuba bishoboka kugira ngo asimbure Nkurunziza aho gutegereza muri Kanama cyangwa gushyiraho undi muyobozi w'agateganyo. Yaje rero kurahira ku itariki 18 Kamena 2020 mu muhango wabereye muri stade Ingoma Igitega. Yarahiye manda y'imyaka 7 kugeza na n'uyu munsi akaba ari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Jewe Ndayishimiye Barisito umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa. Ngizo rero zimwe mu ncamake za Perezida Evariste Ndayishimiye bakunze kwita Neva, akaba perezida w'igihugu cy'u Burundi wayoboye Burundi kuva ku itariki 18 Kamena 2020 asimbuye Pierre Nkurunziza. Kugeza uyu munsi akaba akiri perezida w'u Burundi. Kashimira we twabanye kuva ku ntangiriro y'iki cyegeranyo kugeza ku musozo wacyo. Dive Corentin nje niko nitwa, ikambashimire murakarama.